dia lagi nyolom. Putar lom teman. Honda kaku pegah batron bet ni cok beat. Bet ni cok Honda beat bet ni cok Nmax ni cok. Nyentuh kredit uku lom. Anak miat pak tikula long tanggong. Listrik long bayu. Mandum bu pulang ke long. Iron mangan kerana lang kubu. Thang là có cái là hotel ghê. Jadi dah. Kelengai samping kasabah nur. Ikah mangat kapugah ni lah kau kude mentah. Kau melinggai ke? Hai Nur hai. Nabi Muhammad melinggai. Je Nabi lah kau long kau kan Nabi. Nganyan tim ses. Kabut Yasin jadi Nurhai, kabut Yasin, bek kapugah yang kengkot. Bukan cok dia Yasin kena. Yang kenyam baru gue Yasin kelai, ketatre mentau gue Yasin le. Cok dia Yasin. Menggemak Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin, Yasin. Sang-sang kan ada lako gitu Yasin. Duduk Yasin. Plak gitu. Mungkin sambung tu. Gue fikir je gila gaya jamun. Waploh tu nantong ke. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duda baru tinggal ke pupuk amin lah Yasin. Ba'ala siratim mustaqim siratal ladzi sambung. Roh sambung tapi. Antangnya pada kan igot 15 minit Yasin. Ini 5 minit selesai. Amin dok. Iji mana gekele orang jamun kan Allah bisa karena biar berdempu berbiar. Apa kan anak miat dalam wajib semayang kata yu semayang kepe ngak biasa. Pakan anak miat galau wajib puasa kata yu puasa ngak biasa. Miana biasa na putat re.